Di. Kang Kuwu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beluk siapa mau? Arase. Beluk siapa mau kang kuwu kah? Ya Kang Kuwu beli Ari beli ngeceh mak. ngeceh priwe sekulane aku. Berusing dadi kuwu itu dulu lakine kita. Maning-maning kang kuwu kini sih tukang ololo kita mah. Wis je tenang bae, jewen rawen. Engko bakasan wis dadi kuwu ke dipeluk. Ibu kuwu arep pendi ya rombongan kini sih ngosok-ngosok mak ini. Sing gawe kita bobor bandar segala-galanya di rombongan kian. Cember bang. Sampean mari apa-apa kuara nafsu digedekaken. Bleng. Kulambah. Sirane ngomongnya sing hati-hati. Sebab lamun blubukan kalagi mangar-mangarek ini Ibu Rawen. Libero. Dunya wis entok, utang bang pirang-pirang, aja maning bang negara, bang minggun bang dina dijukut ningan. Ya si salah mas sampean kini. Bisa deh sing salah kita. Kita mau percaya 100%. Petang-petung sampean si nanggung. Bakal pengen menang jangan kubune syaratnya jeung kudu nyembelih wedhus. Wis basah. Tas sembelihaken. Wis basah laka wedhus laka onta basah. Bakal pengen menang je. Begitu cuma aja nyembelih kentek perapatan tak sembelihaken kentek. Buktine syarat mah pirang-pirang. Sing salah kudu kita. Mancing dingin. Kok Bukan tenan syariah boleh lagi. ya? Main mancing. Ayo asar dingin asar. Aduh rawen. Baik hadirin, pagelaran mimbar cerita kami hentikan dulu sejenak guna menghormati kumandang azan. Kebersamaannya akan kami lanjutkan dalam gelar pentas Wiramandala di season berikutnya. Terima kasih.
Nayaga, Jang Rudi, Jang Rian, Mas Prancis, Pangrawit Mangga memposisikan diri kembali. Selepas kita menghormati kaum muslimin dan muslimat yang baru saja menjalankan ibadah sholat asar, kini kita kembali melanjutkan pagelaran mimbar cerita di acara Unjungan Pesarian Buyut Bengkok, Desa Arahan Lor Blok Cabang Arahan Indramayu. Wiramandala Santiwara melanjutkan pagelaran mimbar cerita dengan judul kalimatnya Tutus Dalung Pancer Lebu. Kang Kubu, Kang Kubu. Oh, Mene ya tangi. Aja turu bae mene ya. ari wong tas kala kopi nawaka priatin ora bleng. Ah iya anu pikirane Pak. Hari kuwen ora lanange ora wadone ngligur-ngligur bae awak sampai pada kayak gajah kabeh. Kenapa sih? Biasa sih Rama. Ya ora rawene, ora maslune. Nawakari wong tas cocogane kalamah ya sing priatina kah. Bang Sari kanagi ora nangekaken tuh. Karilos be mana latinana sila. Urusan beli kudu. Aja ngrasani pe kita. Bakal wong lagi panas segala-gala panas. Tika kubu nenti. Aja kekir wa kubu bae. Mene Mas sayang. Mene cinta. Iku rawe ngakan muk katebruk. Wis mene jadi tangisi. Kakesu Saksu. mene sayang. Delongan bleng. Matane sampai bintit mengkonon. Sampai betem. Pada bedem bawatku kenang nangis ya. Hari kunang balas molor baik. Ada gak Kang Kubu lah. Bari dodok. Ya ngobrol enak. Waris bagja diri kebenaran yang alam lahir yang wong urip kudu sepikir ning segala lampahan ning segala tindak laku ning segala tindak laku sing telitilan hati-hati sing awas kelap-kelap bae sebolewang godhong wong baci ketitik wong ala pasti keterang wong bener pasti ketengar sapa nandur pasti ngundung pasti Ajalok putus asa
Sebab jare wong pinter kandah putus asa iku dosa. Kegagalan merupakan guru yang terbaik. Senajan korban harta kelawan benda, tenaga katut pikiran, tapi aja khawatir masih ana solusi, masih ana sejene ya beli plan. Ah ya iya Pak. Artine masih ana dalane, masih akeh dalane konon. Pokatan dudu rezekine Mas Nun ning tahun-tahun kiyen. Bokat durung milike Mas Nun ning waktu pilihan kiyen. Tadi sementara kudu duweni sifat kang sabar. Ya Nun. Ari sing arane sabar mah wis lagi tek lakoni kulaku. Senajan jare sampean kekalahan dudu merupakan suatu kegagalan, nanging kemenangan sing tertunda. Ya kulaku lagi mempelajari hal kuwen. Mung setitik kulaki paham ning ketek kehadiran sampean panggonan kulaku. Paling sampean ke nagih kurangan wejani ora. Perjanjian 10 juta nembe dibayar 7 juta. Jaluk kurangan sing 3 juta nih ora ya. Alah, rombongan kinohong, rombongan dukun sing diulik-ulik duit, duit, duit baik. Wong benci ketitik, wong lah pasti ketara. Wong bener pasti ketengara. Aduh, kan lebih gaul, udah lebih gaul. Wong lah pasti ketengara, wong benci pasti ketitik. Baran. Bukatan pengen jaluk kurangan bejaning kok. Arep yang luar bae kita yang nutupi utang wis. Wis aja ngae-ngae. Dibayar lunas soten lamun kakange dadi, yung kakange beli dadi, beli tak balag gigire gaya wis untung tak amene. Oh, Burawen kelawan Mas Nun. Dadi syukure lamun sampean inget ning kejadian kuwen ya Bleh. Karena kuwen kebutuhan kita. Mung ning lebakian senajan kita butuh, kita gak duwe sifat manusia melu rasa prihatin. Weruh sampean di setitik buang biaya, buang tenaga, buang pikiran, bahkan kayak kampleng termasuk rabine sampean Ibu Rawen. Waktu-waktu kieu nyalakaken kula sing dadi nujum. Nun, hari kula mah cuman sekedar dukun. Para nujum cuman memberikan syariat, petunjuk antara syariat sing kita kelawan syariat sira dewek ning kono kudu diturut ta beli. Kalau cilik sama gedang gawe sumedot, rasane ngati sumedot rasane ngati. Aya denong serpun ada no kekeldi. Mama Eko, Mama Bella, ajelok lama. aduh, Mbah Kartaman, kaya kulaki seucape sampeyan, sepituture sampeyan, anggone nyareat kita turuti. Jare sampeyan kah tiap perapatan je kudu mendem endok bungker, endok suang.
waduh lamun ditungi kan tok semobil truk mah ndok suang bungker tuh tak kubur tiap perapatan kanggo syarat diturut kun tak turut. Bung Basim dadi permasalahan kilorok ini tuh. Permasalahan apa maning? Ning hari hak malam hak. Malam hak. Jare kita rabine sira rawen kongkon aja turu. Wirid dak singkrep dodokaning tampah. Meneng ning kamar peteng. Barang tekingok. Kusirawen dodokaning kasur karo turune molor lali. Ya pantes Turut ah sirah kawan. Ari bokat kita mengeringkel bening tampak kah kucing cilik. Jadi sirah kan ngorok kah. Lelo Gusti Pangeran. Ari sampai dihilang-hilang kena bayi rawen ya. Masa tau depan turu maka aja diladeni. boleh gulakan sepisan maning karena Iya. mangkat nyekaraning baku sangkan jajaran klambine baku. Sing telitilan ngati-hati sing awas laku lampae. Sing awas matindak lakone. Sing awas matindak lakone. Ngalalan taliwat tawang taliwat Bagina lan asal kelawangan Keramat-keramat salah selamat Asal selamat Kunambe tepat Mama kunci Kunambe Dari mamaku Senang Samira Dari Manis Imona Sulayau au Namina Tuhayong Barang anu sirakan diturut beli pengtalun kah Ya ora indak kulaku. Sing kene kurang mobil mana? mana Iya. kamot beli klambine mbah kuhune Ditodokaken ning kuncenku. Nggih. Klambi pendadaran. Tek jajalku. Tangane gah beli sedeng-sedeng acan sampai diulak-walik pindho ping teluku. Beli pas kuno. yonganku sangkane priyayi mas dune awake kaya kepuk ya pantesan dimancing Serem bunda hajan ini putih arunga dewek Eman laut sayang Kin mamang keneng pak. Sing aran wong lagi putek pasti beli ketemu ning dalan. ya Ya masa iya kita wong pribumi arep diatur-atur wong pendatang. Bener kuno lebak kun Masa iya kita wong pribumi arep diedek-edek ning wong pendatang. Bener ku bapane Ayo reti wong dalem bae. Kang Masnun. otomatis Mas Nun aja nyalakaken cucuk-cucuk
aja nyalakaken kita sing dadi lucu. Kayong malah tengah mari aja gawe renteng ati. Renteng ati. Uga kekalahan kin aja nyalakaken Rawen sing dadi garwa. Tak jotos malah kena itu. Ana sing luwih bertanggung jawab, ana sing luwih berpengaruh tentang perihal kedudukanane Mas Nun utawa blok bisa dadi kuwu. Kelingan beli sih. Dadi maksude Mbah Kartaman teka mene pengen ngetuk atine Mas Nun. Nah, karepe sampeyan iki garepan priwet arti gawa mendi Mas Nune kurang jelas iki lagi kurang paham pula. Bunda aran bunda elpangan singanan ning saudi dewe. Kanda Sirabono karo Mas Nun plan. Durung suwe gak kita kan ngomong. Wong lagi yang wirang iku ya paling kita